Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Pulit jong ketenat anti narcotics task force West Khasi Hills harangkat ke jingat lambat ke East Khasi Hills Police. Hak step jong kesni balang ke arpo tarik ubnai no pra hajar arpowe. Gilayo ban no ya kawe kali bolero kabadan ya registration number ML Nosan J like handai. Hakawe leki jaka halat jong surok nong stand bypass. Kabadang habru hapo kasnong urkali West Khasi Hills. Hadian pala subajul bakadai kakali ya kabalanya adu moktadir raman kadai kabalaket ya ukan jajin di penbuan. Laong bakatay kakali kadai kabami na asam bat ya lang baka social long bat hiar syakitan rongjeng. Henry hadian bakatay kakali kalapoy hakatay kajaka hagipor khandai baji. Hadian bagi Pulit kelayo ya kajing tem kabati kena ada kajing stad kelayo ban batno ya katay kakali hakatay kajaka. Syuk-syuk haka jingkhanra jongki Pulit na katika kali bolero kilayo ban kenrup no kumbang khandai kilo duna Yaba tablet uba ka jing songdor kalakot syaki klor tengka bat na kaliang jongki Pulit kila kemru ya utei ubriong bat haduk menta ka jing toket kababniak jongki Pulit kadang ya chakman.